Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra keempat, halaman 26. Ya, baik, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Allahummarhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, wa alimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min ilmihi wa la ya'uduhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita coba ya, Bu Erna, silakan tahu dulu, Bu Erna. Ya Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Pak. Ya, silakan. Yu'ra'una. Ya, bukan Oh ya. yuk. Ya, Ya, aduh. Ya'ra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. Diulang lagi. Ya'ra'una Yaqra'una kitabahum. Kemudian La yuzlamuna patilan. La yuzlamuna fatila. Hentikan aja ya, Bu ya. La yuzlamuna fatila. Ya, Bu. La yuzlamuna patilan. Jangan patila aja. Patila dihentikan ya. Oh iya. Hentikan aja. La yuzlamuna fatila. La yuzlamuna fatila. Kemudian jangan dikolak-kolakan ya. Jangan yuz. La yuzlamuna fatila. Kemudian tajidu lakum wakila. Tajidu lakum wakila. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Kemudian nasiya khautahuma. Kayaknya Ibu harus ngulang ke Iqra 2 lagi nih, tanda-tanda hurufnya ya. Sering lupa nih. Ibu udah pintar tapi sering lupa. Bukan. Coba lagi dilihat tulisannya. Nasiya khutahuma. Nasiya hutahuma. Tuh kayak gitu. Yuk kemudian. Liman khalaqatina. Liman khalaqatina. Kemudian yursalu alaikuma suwazu. Pendek. Yursalu alaikuma suwazun. Yursalu alaikuma syuwazun. Kemudian libasahuma liyuriyahuma. Liyuriyahuma. Gitu, nggak boleh salah. Kalau salah saya turun Iqra 1 lagi, ayo. Nggak boleh salah. Ya udah bagus tuh. Ya. Yaumala yu'ni. Lanya panjang. Yaumala yugni. Yaumala yugni anhum. Yaumala yugni anhum. Kemudian
La yalbasuna hilafa. Hilafak. Khilafak. Diulang lagi. La yalbusa La La yalbasu. yalbasuna hilafak. La yalbasuna khilafak. Kemudian Hum azlama wa atgo. maknya pendek. Hum, Lagi-lagi. hum azlama wa atgo. Hum azlama wa ataga. Hum azlama wa la. Hum Ah, azlama wa ataga. Coba lagi. Hum hum azlama wa atgo. Hum azlama wa ataga. Hum azlama wa ataga. Diulang. Hum azlama wa atgo. Hum aslama wa atgha. Kemudian Wala yakhofu uk akbaha. uk 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 Oh ya, uk. wala yakhofu ukbaha. Banyak panjang. Wala yakhafu uqbaha. Ayo. Wala yakhofu Wala ukbaha. yakhafu uqbaha. Wala yakhofu Wala yakhafu uqbaha. wala yakhofu Koknya panjang. uk Ibu harus wala ikro satu, ikro dua lagi nih, panjang pendeknya belum bagus. Tak apa-apa ya, Bu, ya. Kalaupun kurang wala ya kan kita. iya Pak Ustadz. Ya kayaknya Ibu masih Wala masih memorinya masih belum nempel. iya Diulang lagi nggak apa-apa, Bu. Karena percuma kalau iya kita ke ikro 5 ke ikro 6 kalau iya panjang pendeknya belum bagus, nanti sayang Ibu ya. Karena iya, di Pak. sini ajang-ajang hebat ya. Pokoknya bisa pinter insya Allah. Kalau yang penting sering aja. Iya Pak. Wala yakhafu uqbaha. Ayo. Wala yakhofu Pokoknya panjang. apanya? Wala yakhofu ukbaha. Wala yakhafu uqbaha. Kemudian Kholikum min gorisha. lihat tuh tulisannya, Bu. Oh, halikumin gorisa. Gimana? Hmm? Kholikum min Ya. Ah, gorisha. Ah, sahabat. min goiri. Aduh, enggak kelihatan. Bukan. Yang ini belum betul tadi, Bu. Wala Oh iya. yakhafu uqbaha. Wala Wala yakhafu yakhofu uqbaha. ukbaha. Iya. Wala yakhofu Punya pendek. Punya pendek. Pendek, pendek. yakhofu ukbaha. Wala yakhafu uqbaha. Lagi. Wala yakhofu ukbaha. Wala yakhafu uqbaha. Lagi. Wala yakhofu ukbaha. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Kemudian. Uliku min goiri syai'an. Bukan. Khulifu min Bukan goiri. kholipu. Bukan kholipu. Itu kholiku. Oh, holik. Oh ya. Oh, khuliku min goiri syai'an. Kok sayian, Bu? Itu kan baris Sayun. di bawah.
Kok Saiun? Saiin. Saiin, Masya Allah. Ibunya pasti. Khuliqu min ghairi syai'in. Kan dihentikan ya Bu ya. Ini ri-nya pendek. Khuliqu Khuliqu min min ghairi ghairi syai. Karena dihentikan jadi syai. syai'in. Syai'in jadi syai. Lagu Bu. Khuliqu min ghairi syai'in. Khuliqu min ghairi syai. Diulang. Khuliqu min ghairi syai'in. Khuliqu min ghairi syai. Lagi. Khuliqun min Oh, ghairi. khuliqun. Khuliqu. Khuliqu Bu. Khuliqu min ghairi syai'in. Bagus, tapi goirinya pendek, Bu. Khuliqu min ghairi syai. Ghairi syai. Khuliqu min ghairi syai'in. Syai. Ada yang panjang ya. Khuliqu cuman Khuliqum min ghairi. Khuliqu min ghairi syai. Khuliqu min ghairi syai. Khuliqu min ghairi syai. Khuliqu min ghairi syai. Coba Bu. Khuliqu min ghairi syai'. Syai, ya nggak apa-apa. Terus huwa. Wa azahaka wa aika. Wa aika Bu. Ini tuh dua Bu. Allahu Akbar. Wa azhaka. Iya. Wa azhaka wa abka. Gitu. Huwa abhaka wa abka. Gitu. Groginya ini Pak Ustadz. Grogi melulu masa. Biar nggak grogi nanti. Biar mantap saya mau biar mantap setelah ikro 4 harus ngulang ikro 2 dulu panjang pendeknya nih. Kayaknya harus mantap. Mungkin kemarin lagi ikro 2 kelewat jadi kita kurang mantap. Dimantepin nggak lama kok. Itu panjang pendeknya Ibu masih lupa nih. Huwa abhaka wa abka. Ayo lagi Bu. Wa azhaka wa abka. Huwa adhaka wa abka. Huwa adhaka wa abka. Kemudian, ya lanjut aja Bu. Ta'muruhum ahlamuhum. Bukan. Ta'muruhum ahlamuhum. Bukan, lanya panjang Bu. Apa Pak Ustadz? Lanya panjang, ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ulang lagi Bu. Ta'muhum ahlamuhum. Ta'muruhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Kemudian Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Sebentar ya. Ada lagi Bu. Man ahsanu dina. Man ahsanu dina. Kemudian Zu fazlin azim. Rufadlin azim. Kemudian Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian Nahnu lahu muslimun. Kalau ada domah terbalik ini Bu. Oh iya, sorry. Saya nggak mau seri Bu.
Kalau orang Sunda seri itu senyum, Bu. Sorry, Oh, kalau sorry orang Inggris sorry maaf ya, Bu ya. Kalau orang maaf, maaf. Sunda seri itu seri itu ketawa. Saya nggak mau ketawa, Bu. Oh, Seri. Saya nggak mau seri, Bu. seri, Seri. seri, Saya nggak mau seri. ketawa, Bu. Nah, iya, Bu ya. Kalau ada domba terbalik jadi Iya, Pak, panjang. betul. Ayo Baru lagi, Bu. Mbak Rahmas. Ya lagi. Nahnu lahu muslimun. Nahnu lahu muslimun. Kemudian Ma yugni anhu maluh. mayuni anhu maluh. Kemudian Wa yahdi bihi kasiro. wa yahdi bihi katsira. Kemudian Ahsani yu'win. Ahsani. iya, Ini Bu, kan, jadi oh Sani iya, Yukvim, bener, salah, Bu, jadi salah, Pak Yukvim. Ustaz. Salah. Ahsani ta'wim. Sani taqwim. Kemudian Waja'alahum ka'as. faja'alahum ka'asaf. Iya. Ya'lamu iza bu'sir. Ya'lamu idza bu'thir. Pendek ya. Bu'thir kadang gak ada aman. Bu'sir. Ya'lamu iza bu'sir. Ya'lamu idza bu'thir. Kemudian Ila yaumi yu'asun. ila yaumi yub'atsun. Ulang Pak Ustaz. Kemudian Ulang nih Pak Ustaz. Salah barusan. boleh, mau diulang boleh, ulang lagi Ila boleh. ya ila yaumi yub'asun. Panjang ujungnya. Saya mau ngikutin Bu Siti Ila Rehan. Boleh. yaumi yub'asun. Ila yaumi yub'atsun. Kemudian Ibu, ini Ibu Rehan ya, Ibu Siti. Ibu. Tahsabuhum aikozo. Tahsabuhum aiqadha. Kemudian Faliyat unadiyah. pendek. Faliyat unadiyah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Kemudian Huwa agna wa akna. huwa aghna wa aqna. Min alfi syahr. Bukan. Min Lagi. alfi sahr. Min alfi syahr. Sabar. Ulangi lagi sampai tak Ya, ada yang ulang. keliru, Bu. Iya Pak Ustadz. Iya, Tidak tidak apa-apa apa-apa. ya, Bu ya. Tapi Ibu Iya, Pak. tinggal ngulang-ulang rekamannya, Bu ya. Insya Allah pintar. Yuk, kemudian, Bu. Amin. Wala khaifun alaihim. Bukan. Wala khaifun alaihim. Bukan khaifun, Bu. Itu kan wow, Bu. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Wala ya'udu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Ketinggalan tuh, Bu. Wala yahuduhu Bukan Yahoo, Yahoo. Wala ya'uduhu Panjang.
Wala ya'udu. wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'udu hifzuhuma. Wala yuhituna bisya. Bukan. Wala yuhituna bisyai. Bisyai. Wala yuhituna bisyai. Wala yuhituna bisyai. ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يحيطون بالشيء ولا يحيطون بالشيء. Coba ulang Ibu. Wala yuhitun. Dari atas? Jangan. Wala yuhitun aja. Dari atas Pak Ustadz? Jangan. Dari wala yuhitunnya aja. Yuhitun. Wala yuhituna bisyai. Wala yuhituna bisyai. Wala yuhituna bisyai. Binya pendek. Bisyai. Bisyai. Ya. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma panjang. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Pendek ujungnya. Aidihim. Ya'lamu ma aina. Kok aina? Bainanya nggak dibawa. Ya'lamu baina, Bu. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Ini ayat kursi, Bu. Kalau kita takut ada setan, ada apa, baca ayat kursi. Setan pada pergi, Bu. Ibu nggak pernah baca ayat kursi, jadi setannya nggak mau pergi, ayo. Baca ayat kursi ya, Bu. Ini yang bagus. Nggak boleh salah. Ya'lamu ma baina aidihim. Itu wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aidihim. Kemudian Kenapa saya bingung sekali hari ini Pak Ustadz? Tidak apa-apa Bu, sabar. Kalau Ibu nggak begini, nggak ada pahala buat saya. Nggak apa-apa, tenang aja Bu ya. Tuh lihat begitu sabarnya Bu Rehan. Saya ingin belajar seperti Bu Rehan. Ayo Bu, itu kan bukan begitu Bu. Waktu nih Bu. Andi. Jangan ditekan semuanya. Yang ditekan waknya doang. Jangan waktu. Jangan. Waktu nih. Muslimin. Iya. Waktu nih muslimin. Waktu nih muslimin. Hai lagi. Waktu yang mana ini? Aduh. Iya itu. Yang waktu nih. Waktu nih muslimin. Iya. Saya jadi ikut belajar Ibu gitu. Waktu nih muslimin. Allahu Akbar ya Allah. Nggak apa-apa Bu. Kan saya bilang ibu buat happy aja, buat bahagia aja. Karena buat apa ya? Nggak usah buat susah gitu Bu.
buat happy aja. Waktuni muslimin gitu ya Bu ya. Ya Bu. Waktuni muslimin. Waktuni muslimin. Kemudian Wa busra lil muhsinin. wa busyra lil muhsinin. Wa ma nahnu mustaqinin. Wa ma Wa ma nahnu bimus. mustaqinin. Jangan ketinggalan bi-nya, Bu. Wa ma nahnu bimus taikinin. Wa mana? Wa ma nahnu bimustaqinin. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Kemudian suara saya lagi sebrer. Ibu. Izhum alaiha qu'ud. Izhum. Izhum alaiha qu'ud. Izhum alaiha qu'ud. Kemudian. Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan. Nggak kelihatan? Betul, Bu? Ini ada, Bu. Fasayuh bitu a'malakum. Maknya panjang, Bu. Panjang, Bu. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu a'malakum. Fasayuh bitu a'malakum. Kemudian wa kana alaikum rafiba. Bukan, Bu, dilihat lagi. Ayo dilihat. Wa kana alaikum raqiba. Ini kan titik di bawah. Wa kana alaikum raqiba. Wa kana alaikum raqiba. Kemudian ilaihi marji'kum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'a. Diulang, Bu. Ilaihi marji'ukum jami'an. Jami'a. Jadi hentikan jami'a, Bu. Jami'a. Kemudian sebentar ya, Bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Wala khaufun alaihim. Kok sih, Bu? Jangan how. How many? Wala khaufun. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Kemudian wala hum tazanun. Bukan ta, Ibu, itu di titiknya di bawah. Ya. Wala hum yahzanun. Lupa. Wala hum yahzanun. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'u, u-nya panjang ya, Bu ya. Wala ya'uduhu, hu-nya juga panjang karena ada domah putar balik. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Coba lagi, Bu. Wala yahuduhu hifzuhuma. Lu-nya pendek, Bu.
Du-nya. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Zu-nya pendek, Bu. Oh, Hmm. wala ya'uduhu O-nya panjang, Bu. wala yahuduhu. Bukan yahu, Bu. Ya'u. 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 Wala ya'uduhu Du-nya pendek, Bu. Nih dengerin ya, Bu ya. Dengerin ya, Bu ya. Iya, Pak. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Ayo, Bu. Wala ya'uduhu. Bukan. Wala Wala ya'u. Ya'u. wala ya'u. Ya. Ya'uduhu. Uduhu. Wala ya'uduhu. Bukan. Bukan. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Gak apa-apa, nanti pulang. Nanti mungkin. Ntar dulu ini Pak Ustadz ada telepon masuk. Oh Ini. iya. Nggak setel. Oke. Nah ini sekarang yang ini aja. Wala yuhituna bi syai'. Ayo. Wala yuhitu nabi syain. Bisain. Lah bukan. Sayan. Sayun. Bukan. Bisaiin, Bu. Ini kan bukan bisaiun. Kan? Tapi dihentikan kan. Wala yuhitu nabi syain. Syai. Wala yuhitu nabi Bukan. Hi-nya panjang. Ini Bu, mohon maaf harus kalau pengen pinter, ikro 2-nya harus diulang lagi nih panjang. Ntar Pak Ustadz lagi ya. Dina Mama ngaji. Wah, Pak Ustadz duluan. Ya'lamu nih. Ya'lamu ma baina aydihim. Ayo Bu, ya'lamu. Ya'lamu ma baina aydihim. Pendek. Aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim. Bagus. Kemudian waktu nih sekarang. Waktu ditekan. Waktu ni muslimin. Waktu nih muslimin. Kemudian wabushra. Wabushra lil muhsinin. Oh, pintar Bu ya. Wabush, kenapa ada yang susah ya Bu ya? Tidak apa-apa. Berarti Ibu harus sabar ya. Wah, pelan-pelan tapi pasti. Wabushra lil muhsinin. Kemudian wa manahnu bimustaiqinin. Wa manahnu bimustaiqinina. Wa manahnu bimustaiqinin. Kan dihentikan ya. Nanya nggak dibaca. Wa manahnu bimustaiqinin. Kemudian Bu, idhum. Idhum alaiha qu'ud. Idhum alaiha qu'ud. Bagus. Fasayuh bitu. Fasayuh bitu a'malakum. Fasayuh bitu a'ma-nya panjang. A'malakum. Kemudian wakana alaikum raqiba. Wa kana alaikum raqiba. Raqiba ya, jangan raqibah, jangan ada hanya. Iya. Wa kana alaikum raqiba. Kemudian ilaihi marji'ukum jami'an. Jangan jami'an lagi kan, dihentikan. Ilaihi marji'ukum jami'a. Ya. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kemudian iznada wa huwa makhzum. Iznada wa huwa ma'zum. Makhzum, ya. Kemudian haza syai'un
ajib. Bagus. Hadza syai'un ajib. Kemudian kanu Kanu anhu mu'ridin. kanu anhu mu'ridin. Kemudian afrigh Afrik af, alaina sabra. afrigh alaina sabra. Pinter, Bu. Ini 28. Kalau saya sarankan Iya, sebelum diterusin iya, sebentar iya, ke ikro jangan 2 nanti lagi, sebentar pasti aja. Nanti terbata-bata. ikro 2-nya juga nggak semua, Bu, hanya Iya, bagian-bagian tertentu. iya Biar Pak Ibu Ustadz. pandai maksimal ya, Bu ya. Iya Terima Pak, kasih Bu terima atas kasih. kesabarannya. Iya Pak Semoga Ibu Ustadz. diberikan tetap sabar terus rajin belajar sampai akhirnya Insya seperti Allah. Bu Siti Rehan ya, Iya pandai. Pak. Hmm. Iya, terima Terima kasih Pak kasih, Ustadz. sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.